Multimedijalni online kurs. Digitalna pismenost, Word, Excel, Internet. Na ovom kursu ćete steći osnovna znanja o upotrebi računara. To podrazumeva rad sa datotekama i fasciklama, kao i korišćenje perifernih uređaja kao što su eksterni diskovi za skladištenje podataka. Pored toga, naučit ćete čemu služe osnovne aplikacije, kako se pretražuje internet i koristi e-pošta. Na samom početku ćete vidjeti kako izgledaju osnovne komponente i različiti tipovi računara, desktop i laptop. Nakon toga ćete se upoznati sa raznim perifernim uređajima, što uključuje i zaštitu od virusa. Na kraju ćete vidjeti kako se koriste osnovni Office programi, Word i Excel, kako se podešava aplikacija za e-poštu i vrše pretrage na internetu. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. Digitalnu pismenost po promotivnoj ceni od 5.880 dinara ili 49 evra možete naručiti preko našeg sajta www.anima.rs.